Amwika mbe wa ngili umuna maana atano alama na imanisioni siya kiuvundi ungu wa walanyo ula wa mbelelio ni gavana wa Masako Mwandu wa Vinyandeti wa MYS kwe umundi ni mami na masomo mo imanisioni siya kiuvundi na amwe mo male kwa kusioka mesini. Minister Muvyani wa kisomo serikali ni akaunti ya Masako kwa Nzolata Mutesia ni wakule amwika kuendea na kululumili ya mituo mesio na kutumia nesa mautuika alama kwa atia imanisioni hii walanyo uwa MYS na ola kuvikia bau uminete kutethia amwika aingi kauntini ino ni uende na kukathi wa banene ni ene yanda kipathokanio aingi mo maikulia walanyo uende na kutwaiwa Daniela Mwangala nilivota witu wa Masako. Minister Muvyani wa kisomo ba serikali ni akaunti ya Masako Mwandu Nzolata Mutesia elezekana amwika ondea na manandikite walanyo ya unimetha maimina utiani wo na imeuthimisia ni kuetela mausungio walanyo nula excellency gavana wa Vinya wathite mayuthi ma Masako kana akama empower umundi niwo ciana isi umina siminie maundu ala maelekwa ni maminie mutiani na mamina community service na yuni mekwinuka misikwo ni mamina program ni kana maketele mitiani resort siume na indi mayuka make twike graduation na indi mainewa governor ndama equip na tools cia uthi kuthukuma nene wa moyo ndo ciana situ cionthe ila cialikile singili mwana maana monza pai umwe wa uma onthe ni masoma mamina nikitumini vala mwendea na ngulia cia imacia na ikuizuvia na kuendea kucionereria mituo misio na kuivatha na ateti ana matona kwenda kuitumia nai ciana isi tutikulia muno cia thiko ya ndwani ikaendesie mwikala ula mana bundiwe ku Machakos Youth Service kuma kwa formation center pa in the technical skills na mega community service mai maendesie mwikalo usumuseo maikaimalikane na maundu ma andu ma siasa nundu uteti ni waambie wa maundu ma siasa na ngini matume asia na isi youth kwetekelele kana ku demonstrate kana kweka maundu matema sio walanyo wa empowerment ulawambiwe ni gavana akaunti ya Masako yunuende na kutethesia vanene amwika amu maene sianda maende na ukulia uende na utwaiwa. The 8 managers alama naungamite skuli lesina ina MYS na yunienda kuya Her Excellency the Governor Honorable wa Vinyandeti kana twina muvea munene nundu wondu utwikie atwete amwika na twausomethia na tunai na MYS cohort 1 tuona masoma nesa na mamina na ingi ni matukuni ama katu ya mema wiani na MYS ya cohort 2 kuma ciana isu ila ciokie ni tena isomethicie na guo kisinokite sitena skill ukeza kwithia ni ciana sitena ndu waikaba yanza indi ila mokie ba masoma na ni maminie mitiani na ni makwatie skill na tunaomba kwamba hii program ya governor iendelee iwe na misingi ili hata serikali ambazo zitakuja baadaye zipate kwamba youth empowerment in our county cannot be stopped by anything. Ni mama ni wala mamina mitiani yona yumendea na etela mausungio na utuiko mbeange kuma kuzidikali ya kaunti ya Masako. Eka kosi ya food and beverage nundu yonenda kwika nilate tuwe na thineka na nini kwati omanyi na no nilike uyani na kilando nasa ni kutungia governor Muvyani because you don't take anything for granted itu mtungia Muvyani and just yana asandi nukwati skills isu nenda na uma ba wikipedana numa ba ngukulia uya nonekana ni yani undu mundu kwata job opportunities nilike ni kwate na ila ndana ise ku graduation moi wanana langu kunengwa tools so nonse kana no nanze ka small business ka kwange ngeka self employment tuyuma wa school tuna skills sia kwambia business onemba muno no kuyandika twae wani bantu twana kwandikwa mundu no yandike nakatuma skill yo kwatie kumana na utetha tunengwe ni governor waito kila ndo nakwasia ni muvya kwa governor nundu akukilia na youth mama Masako twethi na governor twaena governor mutoa nda tunenga opportunity no governor tunengete twino tanu kwa madam ende na kukilia na rika. Daniel Mwangela, Motongo TV, kumwache Mutheke, kauntini ya Masako.